Nën presionin e opinionit ose për ndonjë arsye tjetër, Këshilli Penal i Gjykatës Penale të Shkupit e ndryshoi vendimin. Pra në vend të arrestit shtëpiak Asmir Jahoski nga Pucko Petrol, njëri nga të dyshuarit për mazutin kancerogjen, së paku 30 ditë do të qëndrojnë në paraburgim në Shutk. Edhe pse paraprakisht kritikoi gjyqtarët dhe prokurorët duke iniciuar interpelancën e Këshillit Gjyqësor, tani kryeministri Mickoski nuk dëshiron të komentojë vendimet e gjykatave. Не ги коментирам судските одлуки и така и ќе продолжам да се однесам. Без разлика дали тие ми се допаѓале или не. Por zëvendës kryeministri u tregua disi më jashpër në komentin e tij. Fakt që ende gjyqësia dhe prokuroria nuk janë të çliruara, janë të kapura dhe mundohen domethënë deri në fund që mos të zbatohen ligji, mos të zbatohen vendimet. Në ndërkohë, në nivel partijak, përplasje, VMRO-DPMNE dhe LSDM me akuza të ndërsjella, cila prej tyre ka qenë partner më i madh i Asmir Jahoskit dhe Pucko Petrolit. СДС свесно го толерирале Pucko Petro и овозможиле Pucko Petro и РКМ во набавка на мазут да свртат стотици милиони евра, зашто главна асистенција им правел директорот на ЕСМ во бегство Васко Ковачевски. Pucko Petro и Jahoski безпрекорно функционираат на државните тендери додека СДС владее и во значаен дел од тендерите тие се и единствен понудувач. Апсолутно некоректно и непринципиално да се доведува Социјалдемократскиот сојуз во некаква врска со тие бизниси со Pucko Petrol, кога видовме дека во изминатиот период огромен број на постапки и тендери кај градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ од страна на нивни министерства ги добила токму таа компанија. Така да, очекувам брза, очекувам транспарентна истрага, ќе повторам, секој кој што го прекршил законот мора да си понесе одговорност. Në rastin mazuti për termoelektranat Negotin përveç Kapushevskit, Sulkovskit dhe Jahoskit, i dyshuar është edhe ish drejtori i EMV-s Vasko Kovachevski, i cili po ashtu ndiqet penalisht në rastin aditivi.